Hello Mr. Kam, ngol kadon ol kala dung kadon etep sana lokta kam kadon etep sana sapa kung rusung silok anu video sapa silok video sa ajau ko hoinu kam dak so information video ampaye যেহেতু নলো আপনি কিনুবা মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আমনা লংকপাক আইপ সরসালো সলিয়া দং লাখপতি বাইদো আমনা সো আদং মংকাং হয়তো আপ jagalo forum birupa ada forum dam business plan forum ekon kosin bidung so kapa adam pilabian ba der ko tani mala dopa at forum dam kapa pilabian na so aketu pilap to hoyto pilamane klodam bidung silo kapa forum dam pilabian so ngajau ko lengkan pa amna madung kapa pilabian so der ko kinmana pa hoyto duribo pare orok se hoise business plan ok forum da se black business ilaya se ngolu sekabek dupa pigari lokka jetu ek lokka horokkaru etangko langkan panolum god lokka sagoli lokka so kapa ada from them pilabjin so ajau konolum ngolangkan pa namarung kapa pilapana majin se kabek dupa name of the entrepreneur odok jetu SSG member dok ami nam se liki panama se box so kabek dupa orokka SSG MIC code jetu good dok oko good dok kajin ada code number dam so alek paya orokka current economic activity no okom torjejit no egagom torjene ne sagoliam torjene so do amine mat paya odo current income no adiko poisangam income dagjin so odo sin semat paya income dam orokka no ko business em start name of the business which is being planned to start no ko business dam start yan noro aminde mat paya jetu se egao lokka pigari ere sat paya pigari orokka type of business noko business and production koribine na service koribone na trading koribone adam not at paya production jetu orokka investment plan no of got to be reared in bets okobets nok adam at paya se bets no god majene ne pigari majene jetu got no hoy to pigari adam pil 11 amin 11 mat paya se pigari orokka no keitangko toriajin se at paya dotangko toriane no pastangko toriane adam so no at paya okay name of the raw material unit price unit required total cost mane pickles no ek dok dam den eta ek lok jodi dam 5000 kimilo no keitangko udahoron sorope jodi pastangko se tormuloi pastangko sotor at paya 5 dam so pickles tetia eta gauri dam jodi 5000 kimilo pasta gauri dam adu kipan se 25000 jetu 5 গুণ 25 এটা গাড়ির দাম 5000 কলে পাঁচটা গাড়ির দাম 25000 অরকে উমেট ফিট মানে ন অক দেনা জি দেনার দাম যদি 200 টাকাকে হয় তেতিয়া যদি 200 কেজি কো খরচ কাং তেতিয়া 200 কেজি দ এদিক লিখ পায় 200 কেজি পূরণ 200 টাকা তেতিয়া কিমান হ'ব আপোনাৰ 200 টাকাকে হলে 200 কেজি দ 2 দুগুণ 4000 হ'ব এটা সন 4000 তে মাত পায় অৰক মেডিসিন যদি এটা মেডিসিনৰ দাম যদি 200 টাকাকে হয় এটা পাঁচটা গাউৰি কাৰণে পাঁচটা মেডিসিনত কিমান হ'ব 1000 টাকা হ'ব সো আত পায় 1000 অৰক বাই সিকিউৰিটি মেচিয়ৰ যদি এটাৰ দাম 500 হয় তেতিয়া পাঁচটাৰ দাম কিমান হ'ব 2500 হ'ব এটা 2500 অৰক ইন্স্যুরেন্স যদি ন ইন্স্যুরেন্স কৰিবিলা ইন্স্যুরেন্স সাত বিপায়ে
Supak se koran to morakonol kabek dupa signature of the SSG member horok se signature of the block lock se signature kori office holo